Kubor nakaslem jong nongsan hima. Ka TMC mau kerwat blok mentaka sngi ka khandai tarik uleber ahajar pausau. Kalau penung ya kejinyalang ha mau kerwat nak benta banyak perkhat kerki hak bayade bat ke MP election ke bansa longshan. Hak ni kejinyalang ledon lang uba sounder SKG President MSCE PSC ki President bat ki Secretary jong ki unit bat sub unit na ki zone baper jong ka TMC mau kerwat blok. Uba sounder keji habakran bat kila pathai khubor hadin balawai kejinyalang. Ulaya thu bahadin ba kilaya tai sani baha bat kinong yalam dakawi kasur kilaya rai ban ailat hu upat ba bakin jit ban thap beki vote hakani ke MP election namar ka jing bomdon kertong ke TMC. Uba sounder ulaya thu ru bakani ke jingalang bun kinong kershan ke TMC kila penmi ka kerteng ke VPP bat Congress. Hak ba kila pen pauru bakim mentoy ban let syaki wiki party namar hak bakut kin salet penyaso bat ke BJP. Hagani ke jingalang uba sounder ke ji ulakan turu ikinong kershan jong u bakila ban let syakino kino ki party tang ba kim dei ban thap ya ka seng NPP. Hak ba ulapan pau ba dei ba upersya ya ka party ne ya menteri rang ba. Henry ka ba upersya kalong halor ke jing kershan ke MP jong ke NPP natura ya ka CAA ka ba ki pat ba bat ki seng bhalang ki ya khi bat persya hak itu ki por. Kami ini bakal di MP election te kai ka bang kwa ban ong kolong ba iladap ya pelong metani kenika meeting bat ta kani ko agenda hi ko ni pelong bangin le pemilu nang minta kenika MP election ban maya we pu we nong suksong udan ka hak ban jet te ngaru kani TP ngala su ka decision jonga mentan kolong ba nilai rai lang berkhot ba nganum interfere ban ong legit sanu kalau ke start jong kinong pajba kinong kersan ya ka ba syai bakin let lada kisngo ba kide ban let chu pra ru ka song ka jing start ki don ki ba kat bang yo sngo mene kami tang artli ba ke majority bami kalong either they will go syak BPP dan ya Congress. Markine ki ong ba katakan ko boys jong nakinit ki sopinet markane kalong ba ki iba lalele chikwi ki party ro kebot abakado adi end of the day ki ong ba ki babun pa ba ki ong ba kinse sunrop pat ke BJP tenre tong Congress bat BPP kini sini iba kini ki medan beta bat ke BJP tengam tip adien ngam tip ya kata te ngan ong ayu no kaleng jonga te nga si ong iki le ka barat kam tangkawai kalong ba nga ong iki nai le tap NPP so bada ta pension ni kata mde bang persya ek NPP ngamdan ji persya chief minister ngamdan ji persya yeno hare halor ki issues kan kren balo pi ki bunong patay ko bor pinum klat nga sa pidon ka clipping ya pi hakapor ka ba ka jela bor kawai yakhi no mata ka citizenship amendment act CA mo yakaba chief minister jongi rekat bat ka kunhun jong u kilorai ban pusha ya kan ka CA henry ha ka ski ka ba layang po parliament ka NPP MP na po tura ka agata sangma kayang ban support ya kan ka CA pusha ya ka rai ka jong pa jong ri ka bagi samla sang balang dan ke ji ki dan ke ji thang kali ke dan ke ji ya ki ke besar kai te ngaso ban ong ba ngam persya ya ka candidate ngam persya ya ge berkoi ndai ga su persya nga syukran hangor ki issues ki bere nam ta kaja bere te haba upai pa lang uki boleh ipat ki hab adale amtu te mentala da ki yo biang so we MP ni po silong seat. That means ni lapoi ke jige abakrao nomor mata ke BJP kan implement baik ya ke CA ke ba pilih I ke ba Amit Shah ulah dep announce kin implement ya ke UCC kin implement apa Assam mata Syah Shu ber benela ki Belang Kristan mata kilas akta baban ke healing service kalau kata ka jingelap ban pengkia I ke bepang becitam lang ba ke jinget ke ba ki kan kala penting balakang nakain
larai po assembly tikini kicige kibangi kendo tinganum kuno tip kata kalau ke start lagi don po ka majority la kawan ke NDA ngem la hi tenrei ngide ban pen ya ka nongrim la jong ba ngimde ban ong ban tiang kedu kata la dagalong tengah jela batang arnut ki empiru ngidan kam ki nongilam ki batof ki pen kren ya ke jisha nam tapai ba ulang ulang pelan-pelan lah keluar mentan jet ino mi khamat ya no le tinga ga chukran kata karan ar banta kasudun bok ba kata ka parti ke pengidan ke TMC kam 1 kam hadu mata kam part clear whether kanon alliance na kanon ka India alliance kada kanon nang ni kamot ka TMC ngot ka congress ki dalang ka India alliance kane mata kanon la ka jong ki pa dia right tiru kamdan su kapor tin sul wala ya ailat how pa ba mata pa ba jongi mita ule chiklang je ki unit so binit kisnong kane tu pa ba iba sound em khang ba pinyelit ban thap ino ritang ko kalau halor ke isu ngal kran ni tang ya hak badai marka NPP ngamri bang persia ke NPP ndi ngamdan ji persia ya ka le persia ke ideology ko kom tukam hak ba ya ki sama CA tu pon re MP juga NPP kham salia ban yang apa parlimen ban ong kersan ya CA ke balam ro Narendra Modi Henry di mopi di ban pen ya ka ba persia abo pa ba laki ka to tengah kwa ban ong tita tingin sendengi kendo biang bat kani long te meeting iba kendiat iba ngi kwa ai ban penki pa ba namar ba mende bangaile mga ka persai menta ba plikra di beriu jengi beduk sudah itang siong ban long meeting ngani opisane ai mga hapenbiang kali hapenbiang ka ai penbiang ki ai ba nakiru ka baki kinwan daladi nanu kinyo ka jugdok kinwan na adu kita nang belang na adu kita mau kelengap ki mau pat kinwan ka kejat sini kali bupli ka baram tinggi siwan tak lidar na ban pensngap bat kani kalau ka khubor ka ban pensngau yo pa